Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Executive Committee jongka seng Bharatiya Janata Party Nongstoin Mandal haga arfulai terig ukalal kot arajar arfulai kala jiet yuba Diostarnes Jindiang kumu working president lembat ki weide kinongkit kam haga jingye keren bat kilat patai kubor hadin ke jingyelang uba Jindiang ulaong baka Executive Committee kala keren bat perkat haga bayadai bat ki kam election mentau snem kumjuru banang penrung temai ya kinongkit kam syaka seng Ula ongru bahagani gejing yalang ka Executive Committee kala shim ya karai ban pa ya ki lightly kimat ban penrung haga manifesto jongga BJP State Election Committee bat kini gilong ka jing penrung ya ka ktien kasi haga kernit ke bapra ka jing dawa ban penyo ya ka airline permit bat uput usam. Dan dikam akan tarik kalian jongga step BJP dan kami tentang nasional nafas eksekutif politik juga Nongstoin Mandal punya kat ikam dan tentang sapang juga kamusan lagi ke sini lah organize ketika ini ya parti ya kementerian dengan kamusan nilai dok ya kiba kemai berkat ke terang di presiden parti di Barim Madu bisa ngerak, sengaja sama sengaja di komite di level sampai ke OC, ST, gue. Ya akan kesini tang, na siapa gini, right? Kebenaran kalau nggak nila cip kemai working president yang Badias Tarnas Jindiang. Vice President Fuling Star Wanyang, Vice President Tun Kupar Karbani, Vice President Kramandor Karjana, Vice President Tun Bok Karbani. Nantang la endok Thomairu yaki nongkikam General Secretary Waslings Imli. Nota Asisten Sekretari Ospar Siang Pliang, nota Asisten Sekretari Office Sekretari oleh lupa Jindiang, Office Sekretari ini baka Jindiang, nota wilayah Rupanjit Treasurer Miss Miracle Dinto Interim Treasurer, nota Ufas Mandrus Indo Maslong Treasurer, nota kabar la Ivory President untuk mahala dan konbino iki meeting war koi mahila kamu kasih kami na kabanta ini konkret saja ya akam election la ai Baru yang presiden jongka jubing dan konvensional yang meeting dan dia sekarang bagi pek lagi ini jengkam dan jengkam kemudian juga parti kalau ai baru ya kisah nomor pakai ya sekhmat dan mentaban organize tanya parti kalau rairu dan tung ya kalau working committee nak kementerian dan sosial dan perkat dan prepare ya election campaign Agil yang berukoi. Kita bakadu ke executive committee kala semi karai ban propose ya gi issue jong jak bereu ke issue jong manifesto jong state election committee na kabanta kawai galong ke ketin kasi kabar ILP kabalai putusam ini ki likely ki utan yang komisi la kerana propose gane sa state executive committee bakil perlu kum kawai ni manifesto akan dijelasan kawan